Ekitabo kya Yobu eshura ya 37. Kandi ebi nabyo bireetera omutima gwange kutetema n'okwesikura. Yeimwe nimuhurire okuhinda kw'iraka rye okuri kurigitira omu kanwa ke. Akwohereza kubuga iguru ryona n'okutyankana kw'emirabyo ye kuhika aha muheru gw'ensi. Bwanyuma yayo iraka rye rihinda arigisa iraka ry'ekitiinisa kye. Iraka rye kurihurirwa tazibira nkuba. Ruhanga ahindisa iraka rye omu buryo bw'okutangaza. Akora ebikuru ebi tutari kubaasa kushoborra. Ahabw'okuba agambira ebirikati gwa hansi kandi agira orutonyerera n'enjura ati mugire amaani. Azibira abantu kukora ngu boona bamanye ebi arikukora. Obwo enyamiishwa zitaaha omu bweshereko bwazo ziguma omu nyanga zaazo. Omuyaga gw'akasorora gureeta obukizi bwa buryo n'embeho eruga aha bukizi bwa bumosho. Ahabw'omwisyo gwa Ruhanga amaizi gakwata n'ebiyanja bikwata okuhika ahi biri kugarukira. Ekicu kikwise akiijuza amaizi abamba ebicu ebirimu enkuba ze. Biguma nibyehinguririza ahabw'okwebembera kwe ngu bibone kuhikiza ekyari kubiragiira kukora kyona omu nsi eturwamu abantu. Ekyabyikiririza kubaho n'ahabw'okuhana nari ahabw'ensi ye nari ahabw'embabazi ze. Iwe Yobu hurira ebi, borekere obanze oteekateeke aha mirimo ya Ruhanga erikutangaza. Noomanya oku Ruhanga ateeraho ebicu by'ebiragiro akaaragiire omurabyo gwe kubityankaniramu. Narishi noomanya okuzereera kw'ebicu kuguri omurimo ogurikutangaza ogwo oine okumanya okuhikire. Iwe ow'ebijwaro bitagata ensi kwegira obucureera ahabw'omuyaga gw'obukiizi bwa buryo. Noobaasa kubamba iguru nkawe rigumire nk'endeberwa muheesirwe. Twegyese ebi turamugambire ahabw'okuba tituri kubaasa kutebeekanisa bigambo byaitu ahabw'omwirima. Akagambirwa kundi kwenda kugamba nawe hariho omuntu oyenda kumererwa kimwe. Kandi na hati abantu tibari kubaasa kureeba mushana oguri kumurinkana omu iguru. Omuyaga gwaheza kuhinguraho gwayerura ebicu. Aha bukiizi bwa bumosho harugayo okumurinkana nk'okw'ezaabu. Ruhanga ajwire ekitiinisa kirikwisa obwoba. Ow'obushoborozi bwona turi kubaasa kumwetegereza. Rugambwa omu bushoborozi tiita manja kandi omu kuhikirira kwe okuhikire taribonaabonesa. N'ahabw'ekyo abantu bamutiina kandi tayeta ha muntu weena orikweyeta omunyabwenge.